izandla awusho mfundisi usikolele nyazi hey isifuna ngezwenza ulwazi uphethe insizwa leka awusho kwetha izandla ezingabani izandla engayisawo kodizwe likaJehova awuphinde mfundisi izandla zakho ezayiselo kodizwe lapho kaJehova chala mfundisi chala hey bantwana basezulwini asiyahlangana amalanda athi bayehlangana amalanda inkingi isezandleni ayizandla kuzo phule phela uyasandinda uhlangene nabantu ngaleso sikhathi abafundi beza kuJesu ngaleso sikhathi kweza abafundisi bonyazi bathi nyazi wezulu ubani omkhulu embusweni wezulu na ubani omkhulu ehleli na uJesu wabiza umntwana uJesu wabiza umntwana wamisa phakathi kwabo sumisa lo mfana omncane lokho wakho mshwa stand up mfana suma wasumisa umfana ngakhe wathini uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini angishonda ngaphansi suboniwe ithone intombi mobheka amakhosazana phula ma wathi ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki nibe njengalo mntwana ningengene embusweni kaThixo lowo osithoba njengalo mntwana kulamajazi engagokile bakhothele niyongena embusweni kaNkulunkulu uyena omkhulu embusweni onyazi phansi lesi sizwa simuzwa omunye umuntu mayikhuluma makusuka kungakhulumi wena ngoba ungesakho noma ngabe icilo kangakanani kodwa kasimuzwa nolimi lwakhe azuzwa usho kanje uJehova uthi yima egcekeni lendlu kaJehova njengoba ngimi la egcekeni lendlu kaJehova Twagelinye ilanga wabonakala inkomo umnomzane othize enesibasa sakhe esikhulu isibaya mhlawumbe sasingalaleli ithempeli kodwa kuneyinkomo zakhe hayi le ndoda mayivuka amadoda afuyile ke mayivuka indoda ifuye esibayeni besithi mfoka mdluli besibuka mayifika esibayeni bese kukhona amalanda afika athi buwe enkomeni udala inkinga lo sibosho sonyazi amalanda kamnandi phela amalanda athi amakhizana ngamagwababa nawo alapha abonkazedla kahlabana abuntu athatha ukusondela aphelezwe Mateyu 7:14 nanga namagwaba abuka ayasondela amagwaba wena hamba
kwathi ekuseni nawo abamtibimu Mhlawumbe nawe nje simtibi nawe igwaba sasa asondela amalanda athi mayisondela amagwababa sasehlangana phezulu kodwa isimeliki tiphi izandla efuna la wena babogqatsi namhlanje ubuyisihlanu Nkosi siyakubonga ukuthi sizwele thina ezala amadoda akubonayo umkhulu wethu mekhuluma nathi thina abazukulu bakhe athi aniyibonanga abantu abazukulu bami ndlamthathu kamayekisa uthi ehlala imhlathi nyakaza bese sithi mkhulu kanti kusho ukuthi konke singayazi thina ngoba siyibonanga la ndlamthathu ekhuluma ngayo kodwa siyakubonga shembe nyazi bezulu ngoba uvumile ukubuya emhlabeni sakubona sokubombela futhi wesihlanu